Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Usembut Menteri Rangba Kejelau Ba Prestun Tensong haka arpuwe trek urampang arhajar arpulai. Ulako bagi NPP kam dan kami kiwei pat kisengsan pertai bantau ke sorkar kebanwan. Namar ke NPP kan job aduk lai pulai ne lai pusau telikisit haka ne ke election. Habai keren bagi nong patai kubor Ba Prestun Tensong uloong bagi NPP kan om dan kam syuk kiwei pat kisengsan pertai banet trilang. Namar kan tau himarwei ya ke sorkar. Kani kejengkran Ba Prestun kadai rusi benta jong kejeng bam sengutanat ikinong yalam jong kiseng san pertai ke bakentup ya ke UDP, BJP, HSPDP, PDF, NCP badwan lak ledon lang ha ke sorkar MDA na basdang. Andrei menta kisdang menkeno berkentok persya ekseng NPP hai ke rensan yalam election. Uloong ba kejeng kawang keti kini kiseng san pertai ke badon lang ha ke MDA persya ke NPP kajur bha kham tame yu Menteri Rangba Kejela u Konrad Kongkal Sangma bad yu kum usembut Menteri Rangba Kejela bad kani kapau syai kedar bageseng NPP ka klan hakeleng saudong Kejela bad kelepen long ya kiwe kiseng ban tiang bad kumta ki pentok bria lai pujat ya ke sorkar MDA ke bayalam dak NPP. Ula kentui kipat ba ban pensyong nong rembhai kini kejeng keno baro badai tang keseng NPP ke bala syim ya kimat kiba-kiba kiseng san pertai Kim Junut ban syim la kadai ke Temetor kajeng penbet uput usam ke ILP bandawa penderung ya ketian kasih bat garo ha ka 8 schedule bat kiwe-kiwe. Uba Prestun Tensong ulong ru bakalong ke ibet ya keseng BJP ke baong menta ban syim kia ya kemat ILP. Namar menta la saus nem duna ada ban pa resolution sya ke sorkar preng ke belam de BJP. Ndrai kelabu akan dong yang ke jeng dawa pada ke jeng kerpat jeng ke sorkar jela. Ulang pemerintah ke por election pat ki kau ban penbiet bat pentamia lai pujat di pat ba bakin yatai sani helor kimat jeng dawa. Ulang bagi pat ba ke ban bisa de rukom keno bat di rukom keren jongki ke babaro ki kentha bat kawang mau bet tang ya ke NPP. Ya kejing syak no syak kejing syak kentha jong ke parti NPP piong nakaliang ki ruling ki partner jong ini lada piong nakaliang jong ki opposition kum ka TMC kum ka kongres kejing kentha kalong bet mdai syu yanuru nrei dei bet ya ka parti NPP de khamtam nakaliang jong ki ruling partner jong i ka balada piong ka BJP piong ka UDP piong ka PDF piong ka HSPDP piong ka NCP kibaya don lang kibi tray lang bangi kajing kawang kete ya ka NPP marway kabla jubor bah kamtam ya UCM bat yanga dan renga kwa ban pensai pajba akan ngapor lang ba jompi ki perlok na kay media kalong ba kajing kawang kete yangi kabamut ka pensai kedar ka pau syai kedar ba ka parti NPP ka klan habaro keleng saudong Kejela Meghalaya jongi hajan baro ki konstitusi na kata kadau ka pelong ya kini kiwe kowe ke parti ki shifting ki smith baki ai la ni ki ai kata kajing pentok bria ka balai pujait lai puskit kajing keno ka balai pujait lai puskit den re ka bangakwa ban ong e pi hakan ke por ki aka baro ki allegation ki aka baro ki tu kijing keren ban keno ban kentai ya ka parti NPP ka jing sisa ka sapau ha ka arterik jong ka sengi bangin nyobut ha ka baki pajba ngit skem kelas kutu kila keren kila prinsong nong rimba nama de tang hapo ke jingelam jong Konrad ke jingelam jong Ba Prestun bang ila sim yiki isu ki bam judon mano ki pelut ka parti ban nur ban sim lar piong sapang ka tem motor lar piong sapang ka boundary issue lar piong ye ki we issue ki baya hap ki baya day wat ka ILP ka baya day bat ka tuga ka ketin khasi ka ketin karu ka bamon nakaliang jong ka NPP led government day mangi basim ye initiative day mangiru ubara wat hapo assembly ban yakren ye kini ke prokon tengai idon nakaliang joga BJP ka de ka kam ka ba kibu haga mention haga manifesto jongki kaba i ban penbet hanaba ngin sim yang subject ILP haba mentala south nem duna ngila pha se Delhi
hapok jisar jongka BJP hawing lali kenduk mdu nasu jekan nyau prasin UCM manga rengkat ki kolik nilai banyak kenduk ban pen kemau ya KLP nemutu ban pen kemau ru ya ka amendment jong to MRSSC ka anjo ka state hagaba yakini bro artadi ki subu hapok kendong ya ka demand bad ya ke jingkerpat na kaliang jong ka sorkar state government jongi hagaba menta pada election ki kwa ban penbej bangin ye keren sani bah sapang KLP hanang ini keren baharu sapang kini ki artli kiten kawi kiten kasi kawi kiten garu ban penrung hakatuka sidel denga i bakane borok detang kajing penbej kajing pentame kabalai project lai beruskin nenga kwa ban ong ni banakaliang jongi ka NPP parti ngilong committed ngilap ha ngilapen ya pi ya gitu ki manifesto jongi ya ka vision bat commission documents jongi ka ban nak mentau arajar arpolai hadu arajar apopra nakaliang jongi ngilak kren syai ngilak pen syai ki kam ki mat trikam ki bangin le ya ki benta ki bagim pala ban pendep ngin pendep ha kan ka tem ka banwan nadu u benai balai arajar arpolai hadu u arajar arpopra kumta ngakermen skep baki pajba nong tebut jong jela mekla kin bishar benia kin pej benia ya kirukom keno ya kirukom kren jongki akaba barok komong opi ki kenta bat kumju ki kawang mau be tang ya kepartien bepi haka juga por ngakwa benong pi kakum kan ka waves kaba ngiyo i namar ngaru ayat keleng saudong ki konsensi ba per UCM ru ayat keleng saudong ki konsensi ba per hapok mekla tingi sutu saya kedar bala komno haka arterik ngin yo ban sensyar marway ngin cross ya ka magic number ngin cross ya ka life south seat kata ka belati kana ha Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Nakaliang jong BJP kamtam ngam expect bau Honorable Union Home Minister bunong ba kamekala kadai kaba korup lani kaba tu lani kaba misuse ya ki pisa pajba lani ka pisa tengka bawan napo ka minister na kadeli ngango oi pi pin syukren kom takam dei pin lada pikwa bela pisngo ba pila ban proof ya kata hagi sya de ban le kata no men sya pi pen mi men ta kamon yu deng ta mong pi kane borok de tang game ban pen thok bria yang i khnang ba ki paj ba kinum jiet igen pipi namar ka khlan palat bakin jiet no ya ki BJP le ni ki wei ki parti rengo pi kum kane ka allegation ka balong ka bom skotonat bat ka bang ngam haledi khamtam ya ki ne ki brio ki bala along minister bala don ha position ka ba kitip ha ka kata ke state kala komno katre komno namar ba kane ngamut bon ba un monitor Amit Shah ke ministry ki secretary ki don lagi jogi ki financial advisors ki financial monitoring cell ka don lagi jogi ministry hakaba every now and then kamtam menta habangi implementing no scheme ka along online ki ba bon ba central scheme ni tai ka long online ka bangin nam la ban buri kamde ka ban ong ba draw ka bill tap sapla ngau pi ka balong tik patik na ka daw kini baro kidai tang ki jingkren tang ban penbe ju pajba na kamta ban job election ngai dadep nang ta num don ai re te na ka daw pi it's regrettable ya kane ka statement ga ba union home minister ba un kren ma ukum ta kalong no kum ba pen dor un ban ya ki pajba jo ke jela me kala ha kawai pat kaliang uba preston tonsong ulapan pau ke jing sngosi ibat pha ke jing snolem halor ke jing klat no jong menteri korbari berem ke jela uba HDR lengdo hakala sing ublai uba preston tonsong ulong ba keseng NPP ka pha ke kubor snolem syaki bahayang bahasem bat gi pat ba jong kesoyong constituency try nakaliang jongi ka parting la pha ke jing snolem ya way senior leader jongka parti UDP ibangit jukot AJI maha HDR lundong ulai bit ban sim no i menen kamit dan nakalian jok pating na pha ya ke skolem bat menta nakalian jongaru na pha ke skolem ya ka yin kasem ya ki kemi ye lok jong i ya ki kon ya ki men ki para bat kumju
ia kipai ba jong ka soyong konsensi barokoi ban agreement schem bau blei undorangkat bat ka konsensi nang tabat ka yeng ka sem jong imahe echiralindo i bau blei ula ibet ban simno i kendin benin ka janmit hapo hospital Bethany. Uba Preston tensong loong bahadu menta keseng NPP kam pat syem ya keno-keno ke jinge kren ne jinge penbet manu ban syem ti ke kam menteri rang ba kejela larak NPP kawan hagabor. Uloong bayau unong yalam sejid hi daki MLA ke NPP hadin beladap ban nyoy ke vote ak arterek uleber. Halur ke jingkeli balai syem layo ban long u menteri rang ba hak election ke beladap. Wala keseng NPP kala job bon narilom khasi jantia. Uba Preston tensong uloong babarok kitip bahaya kan ya badang shan li i ke video ke bau presiden ke UDP Dr. Don Kupar Roy bam kuai doar ublei uloong ba entau ke sorkar bat lebo ke kendon bau Konrad Kongkal Sangma ude banlong menteri rang ba. Uloong ke badan kam menta kalong ba omde ban ailat iki banabar ke Meghalaya bakin long menteri rang ba kejela ndrei unong elam dei bandai narilom khasi jantia negaro. Now what we decided is this: all new elected NPP MLAs will sit down together immediately after the counting. We'll sit down and then we will elect a leader. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5 star